Play PWPW, Nuclear Subhai P16, Second Amen Faithful and True Channel. But such is seen, Chakanika Apologetic Patang. Raganika singi, tip akanika serious apologetic patang. Orbor ni keren ni batai yak e kebangi de ban ngej, e kebangi de ban sim, but e kebangi de ban kentai. Pada yak ba ni pensyai yak itu kibasing tu bakala yak Bible. Kena Bible apologetic pateng. Pada ki don ki dekat Bible nya keren akan ke sengi. Pada ya page but nya pen page ya kecing sku tu bakala. But kena kecing batai ke pa pension norim ka Bible hi. Ki don ki paralog ki jongi ki ba ong kumne. Ki kam kim don kam na ka banta banjo jing pen im. Yang kumno ki kam Kim don kam nakapanta banyo jing pen im. Nata ki pen rap suki ong ka jing snei jong blay ka pen im yangi. Ka jing snei jong blay ka pen im yangi. Om ki kam babha jongi. Day nakaneka daw ba upol hikai ya ka jing hikai. Tang ka jing ngej marway. Faith alone. Bagi sim na ka dekot Bible asiti saki Rome kalau nong kebalai dekat Al-Fupra, bat ke Siti seki Ephesus, kalau nong R dekat pra bat kendai. Ti ngin jubab, ngin yapet ke ni, ha ka Bible, ladon em kata ka faith alone, tang ke jingai la biang, kemudian kampan lek kino kino kam bapa. Ke jub ka Bible ong kumno. Oi, ki Katolik ki menjur ba om day ki kam ki bapen im yang ni. Henry ka Bible ka hikai ba ya ka jingyai ka basisya da ka bala pen im yangi la senran lang bat la pensisya da kikam. Kita kiai the good works accompany and validate through works. Kasiti keba kila sim bagi saya penun kamar buat kasiti saya kinong rom kunong light kot pra. Kani ka ongkum no ngin ya pule ya kani. Kat kum ke Bible ka ongkum no. Siti saya kinong rom kalau nong ke ba lai dekat arpu pra. Ngarungan pule nak ke bentajung pi hang ni. Naba ngibat ba ubreu uman hok dagi jinget. But om day dagi jingra ke yak ain. Ikini ki perlu ki batai bakla ya kani. Ba ubreu uman hok dagi jinget. Hang ni om sim ladon ka ketin alone. Jinget marway. Tangga jinget marway. Kam thok hang ni. Hang ni ka shikai ba ki breu lapen im dagi jinget. Bat ke jinget e ke jung blay. Om daki kam kene kade ke aka keba kabalang kala jupriang habar ki jing hikai jongka kabalang katlik ka priang ni kene ba om day om ni yo ya kene ka jing pin im da ka jinge om daki kam kene kade ta kabalang keba kabalang kala jupriang habar ki jing hikai jongka om don hangno ha ka Bible balahi kai bala pen im yangi tang ta kicing nget marway ken ka tin kam ju pau hangno ru ba ong tang ka jinget marway faith alone om don pat hang ni ba ki ju puron kam ya ken ka khol Bible hang ni sem don ta jinget marway to tang uman hok da ka jinget sem don tin marway Nata kila simru ia kawi ka dekat Bible kasih ti jong Paulus hi kane taki nong Ephesus kalong kaba ar ka dekat pra bat kendai ngaru ngasim je kane ngat pule ya kene ki ar te ligi dekat
trabat kendai. Ka Siti seki Ephesus kalau nong ar kot trabat kendai. Yang ni sisa katok kum no. Katok kum ni. Nga ong biang. Da ka jing ai lapen im ya pi leng ba ka jing ngai. Bat kani kam long ka jing le jong pi. Kalong ka jing ai ublei. Lem ni kalong ka bai nong na ka banta ka pa pi la yo. Yo don mano uban sengau sarong. Iki sakut tang hang ni. Oh kini kiba kiba hikai ya kiwe. Patang ke jingget marwe. Patang ne ru omdon te taketin tang ke jingget marwe. Kene tok. Da ke jingget lapen im ya pi. Lang ba ke jingget. Tam tok hang ni. Lang ba ke jingget marwe. Tam tok. Patkan ni kam long ke jinglet jong pi. Kalong ke jing ayu blei. Ya kan ni kajing man hok kede kajing ai ke jung blei kede kajing ai ke jung blei ke ki laju kedau bun sin ban kersan ya kan ni tang kajing et marwe leng ba jong kan ni ke dekat bible han rei bun sin klem da pe ya ke dekat ke ba kongsan ke babut ke dekat ke ba sipau ke ba ongkum ni Ngi long da sisa kamati jong u. Bala tau hau Kris Jisu ban im kajing im kepada kikam babha. Baik ban im kajing im kepada kikam babha. Jadi ban pulelut ya kalau nong bro kawai beli ban susim tangkat atau kan nata sabatai start. Imdei ban patai start. Ladang patai start ngi sapoi se cloud. Hang ni atau ngi long da sisa kamati jong u. Bala thau hau Chris ban im kajing im kaba da kikam babha. Kaba ublei ula krek lupa nak kabentai jengi. Da kajing im. Kata ngi long da sisa kamati jong u. Ya kaba lapan krek lupa da ublei. Bala thau hau Chris Jisu ban im kajing im kepada kikam babha. Jika long kau syai bahang ni, kena dekat ke basipau. Umta, hai kini ki light dekat. Lah kedaulang ya ka jing ai nani ka grace ka jinget bat kikam. Lightly, ni ki badan kambe lah kedau kini ki lightly dekat bilang i metan. Ka benikong ka jinget baar ka jinget bat balai kikam. Ibadan kam bahan nak banta ke jingpin im jengki Krista. Christian salvation. Ya kan ni ke jing ya day ke ba im laju hikai bunsin haka Bible kamtam dau apostol Paul. Ingin pe susu ya ki dekat Bible. Ka siti jung Paulus ya ki nong Rom kalong ke ba ar kot khatlai. Naba omdei kitu kibai su sngap ya ka ain henrei tang kibarake ya ka kiba manhok hakmadu ble habarake kemut ka don lang ka jingle ru dakikam ya ka papila ru ban pej ka cici seki hebru kalong ka pesan dekat ke ba kendai tak ban pej hang tu sapule nganong pule sapej nang tu Nata sakui pat dekat Bible, kasiti penikong si kinong Korin, kalong ke balai, dekat prabat kendai. Kaong kum ni. Uta ubatung, bat uta uba ai kitrei na kapenta kaju kecing temu. Wei pa wei unyo, ialah kabainong. Kat kum kecing trei si tom jong u. Sengau? Kat kum kecing trei si tom jong u. Ni ya trei lang, nak kapanta ublei. Ma pipat hilong kalengka jong u. Bikung ki apostol ki trei. Bat ki tu ki ba dei ki ba yo sngeu ya kubor balai lap ki dei kalengka jong blei wong. Nang ta wong kumno ki dei kapaki dulan jong u. Ki pra Pedro kalau nong kena keju ka siti ceki nong Korin
Maka Siti Sikdong Kurin, Siti Benikong, Sikdong Kurin, laban pedu nak kalau nong kebak Hatsan, kot Sipau, bat ke dekat San Pupra. Nang tak Siti Xiao Titus, kalau nong kebak Nikong, kot Hatsan, bat Khandriu. Pipi pulih benrapi sadalade. Dari mentapat ngasi masakwe pada dekat. Pulih sakwe pada dekat. Siti Syaki Galatia, kalau nong kebesan Khandriu. Mentoi tang ke jinget. Kewapan pau yelade, tak ke jing. Baik hang ni. Nyiri priang ni. Mentoi tang ke jinget. Kewapan pau yelade, tak ke jing. Tang ke jinget. Rebut pada ke kajing Kemudian apa ngidon kajing ngile ngidon kikam kipa ngile. Nama harpa ngi Nama harpa ngi Kapan pedu kaju kene ka siti seki karatial long ke bandriu kot nyau aduk kendai. Ti seki karatia long driu kot nyau aduk kendai. Desa pule. Manung ban kapor ngasu tu pibila ban da pikwa ban ti da pikwa ban siam susu. Kor Bible buat dia kena eki dekat ke bang ong eki bangam pule. Nasa sakwe pat siti seki Filipi kalong ke baar kot kat ar bat kat lai. Siti seki Filipi kalong ke baar kot kat ar bat kat lai. Te kumta ko ba ije jonga. Kumba pila ko ngu barabor ya ka jing kentu jonga. To trei da ka jing siap jing. Bat ka jing kiu. Ban yo ialah kajing penim. Sengau to trei da kajing siap ting. Bat kajing kiu ban yo ialah kajing penim. Om tang haba ngadon ringkat bat pi. Henrei kam tam menta bangam don. Dei ublei ubara ka mon subha jung u persat mensim hapi. Ya kajing kwa ne ka kam ban le. Sengau. Tapi apa kesiti jong Paulus? Kipun kesiti jong Paulus. Siti Benikong, jong Paulus apostol seki Thessalonika, kalau Benikong dekat lai. Terkom ba pipen pau ialah kejinget, bat pi trei da kejinget, ngau trei da kejinget, bat pi yaine da kejing kermen hau trai. Dia singau wa kesai ba, bukan cingkelai. Terkom ba pipen pau ialah kejinget, gunu pipen pau ialah kejinget. Nota, kebar, berfitrei dah kecing bat yaine dah kecing kermen. Kecing bat kecing kermen. Ane don lai. Tapi lawan polis syuk, kejuk ke siti sekini kejuk ke Ibreu, kejuk kini ke para bangit, siti baar siti Thessalonika, lang benikong kadway, sapule mapi. Siti baar siti Thessalonika, lang benikong kadway. Katakan siti jong Jacob, siti jong James. Kalau kau benikong kat Al-Fuar, tole ia kata, kabahkane kaktin kaya tu. Tole, dekakam. Tole ia kata, kabahkane kaktin kaya tu. Lada pisu sengap ya ka, pisu kori lade. Ya segau, kalau kau besai pa. Pi pas sengap ya nga, lade pastor, lade kena balang Bombay Catholic. Ini kalau kau syai pa, kau dalam Bible. Tole ia kata, bahkan ne kaktian kaya tu. Lada pisu sengap ia ka, pisu kor ia lade. Tetapi ne kejuk ke siti jong Jacob, ini James. Kalau kau baar kau kat ni sau bat kat niau. Sengap, kau kat sau kau. Kau para pengek kan mentoi ayu. Ada ubriu ong ba udon ke jingit henrei omdon kikam. Hato ke jingit kala ma ban pen im yau. Ngau. Nang tak dekat pekan yau. Kumju. Kajinget dalade lada kamdon kikam kalong kabayap. Iti jong Jacob lang kabar kot kat nyau. Ini kalong kabasyai. Nang tak kene kajuk ke siti jong Jacob. Kajuk kelenong kalong kabar mata dekat ar puar hadu ar punriu. Apa yang jong kini kidon kini dekat kidon kini. Ha kane POE ba kecingit kala trei lem bat kikam jong u bat ia kecingit la penjanai da kikam. POE syai
Ubriu ulaman hok daki kam jong u. Ubriu ulaman hok daki kam jong u. Om tang da ke jinget. Kemudian ke jinget bat ki kam. Om dei tang ke jinget. Ngau jaga buang lo. Om tang da ke jinget. U la man hok daki kam jong u. Kemudian bat kam bat jinget. Abang don ke jinget nilai daki kam. Te ka jinget klem ki kam kalong ka bayap. Kum kamet ka ba klem men sim. Kum ta nyu i ba ka jing pen man hok. Kata ka mut ka jing lat im bat ka jing pen khuy le ka jing long ka pa khuy ki ya dei lang. Ka jing man hok, ka jing pen man hok, ka jing long khuy ini ar ki ya dei lang, ki ya rengkat lang. Ngim la ban yo jing pen im. Klem ki kam ki pa khuy. Klem ne ki kam ki pa khuy. Ki la ban pen im yang ni tang marwei klem ke jinget ha Yesus Kristus. Kataru kamlong. Kataru kamlong. Andrei pade kini ar teli kia kersan perkia pen sisa iwe ya iwe pat. Ki bomde Katolik ki Protestan si ong no. Udang la ban kentok lene ban wa dong wa ni abeng tak bau ong sakum ne. Handrei ka Bible ka hikai bha ba yaki kam lale nakadau ka jing songo yau ble. Ikam babha idei idak ba pen i ba ngila dab yo jing pen im da ka jingai leng ba ka jingai. Ya ubriu ubala manhok pun pen pau ya kata daki kam babha jo. Wing lada manhok lupa ngisu le da ka jing songo yau ble kumut kata. Di ke jubab ya kum kene ka jing ong. Lada kalong ka basisya bagi kam kim don bentai bat ka jing pen im. Di kalong ka phalai sibun bahajan barok ki dekat kentubru ya ki ba upol hi utho ki ba kren syapang ka jing bisar ba ka jing rai jung blei ya ubreu un la ubreu un sya yo like im ne sya penrem la kedau ya ki kam baki long ki benta ki bakong san hakane ke jingrai Henry om siam la kedau ya ke jingai dia leda pimngai pej na gospel ko Matius nong pesan dekat arpo Matius san dekat arpo in pule ya kene gawe Matius san dekat arpo san arpo kong kumno ngaong happy te bapin yo runga kahima ublei tang lada ka jingle hok jong pi ka palat ya ki jong ki start ain bat ki parisi singau kwa ban runga beneng kwa ban jingle im yo ban runga kahima beneng tang lada ka jingle hok jong pi ka jingle hok jong pi ka palat ya ki jong start ain ti kene nakane ka ju ke gospel kalau ka bakhan riu kat ar punyau dengan pulai api sakane. Ukun ubreu un sawan hakaburam ukpa jungu bat laki angel bat un ai bainong ha uwei pa uwei kat kum ka jingle jong u. Ya hang no ha ka Bible tho tang ka jingle marwei labiang banyo jing penim. Uji suhi wong umdei rekum ta. Wong kumno ba un ai bainong ha wei po wei kat kum ka jingle jong u kat kum ka jingle jong u dari pej sa ka kalenong ka pa arpusan dekat lai puwei arpusan lai puwei haba ukunu bre unwan kum usim bad laki angel un song halor ka ket da ka buram nangta dekat sa puwei do sa punriu ngisem ka yu japang kane ka ba ba la tho hang tu ya kine ka dekat ke pasal punri ka pule ya kine en pa no sya ka jing sitom bom jukut
Ki bahok pat kinlek sa kajing ibom cukut. Yano pa sa kajing sitang bom cukut. Yano. Ya kita kipa haba naba ngala tangan te phim siam la ai bam yang kakam kata ngala seliang te phim siam la ai di yang atau kata kam de kakam baba an ai yu basliang ngalalong mender te phim siam la khod yang ngalaleng kuit te phim siam la pen ku pen sem yang ngalapang ban ngala syaset bendi te phim siam la wan ban pej yang kita kikam ki bapa em ti tangge jingit marway labyang em ha ka sakwe pat ka gospel nakal long nhiều trong cái ju ka gospel ka khat khat kendai man lau ding ubom met uso ubabha en ket no but en bread hakading sngo ki bom le ki kam ki babha ki bom sei ya ki so ki babha en ket no kumiota uding so but en bread hakading wo shirkei thì hỏi kênh chi sang ki Kristan ki de ban le ya ki kam babha da ka jing sungo ya ublai klempe man ka jing le babha ka bo Kristan ule kami ane ka dei ban mi na ka jing I chong u ya ublai bat ka jing sungo ya kalat jing penim ka ba ula penlong lengba ka jing yap IT la de jong Jisu hakading pna badru nakajing ya kiwei handrei gane kam persya satya ya kajinget katolik syapang kajingat de jong kajinget bat kikam ni menjur bagi kam kiwan nakajinget ke ba aibor ke jong ublei marwei om nakabor tenrai jongi hi handrei ni kentai ya kajing ong pakane kapen sisya ba ngiladap yo jing pen im lupa Dekat pensiong nong rim habun ki dikhat haka Bible bapin isai ba ka jing penim ka dei ka lenti bat ka la ru banja ta lenti ka la ru banja di kini ki dikhat Bible ki ba pekersan ni kata ka jing ong mo bakane ka jing penim ka dei ka lenti lawan pulih na ka city seki Filipi Kalong ka baar, kat ar, bat kat lai. Esti baar u Petrus, kalong ka baningkong, dekat sipau. Bat kani ka baong ba kani ka lenti, jong ka jingpinim ka lar u banja. Lawan pulih na ka siti seki Korin, kalong ka bakandai dekat arpunyo. Ka ba bangan pulih, ya kani ka we. Ka siti seki nong Korin, kal siti baningkong seki nong Korin, kalau nong ko bakandai kot arpunyo yang pulih nak kapan jong pi kot arpunyo ko ong ke bangale kalong ban sensyar balong kenrat ialah kamet na banga ting yo habang ya lab ya kiwe ngasak kentai ya lade buat unong ya lab ru uhab ban yele sitom yo apa ya lab ya kiwe wong kumno yo habang ya lab ya kiwe ia dia ngajak lentino. Ngajak kentai no ia lati. Mo kata kajing ting jong u Paulus. Ya kau lenong ka babuat, lenong ka sipau ka dekat pada ke bakat ar uang 10 nepat. Dekat ke bakat ar. Na kini kita boro utang batharai bu yeng. To udah husiar yo ukelon. Jadi kita segwi pat kita lenong ki dekat Kasiti segi Galatia, kalau pesan dekat sau, sepule. Kasiti segi Filipi, long kebalai dekat kat way, hadu kat sau, sepule. Kasiti benkong si Timotius, kalau ke sau dekat iway, sepule. Kasiti segi Hebrew, kalau kebalai dekat kat ar, hadu kat sau, sepule. Kalau nong bandriu, dekat sau, hadu andriu, sepule. Pat siti baar jom Petrus, long kebaar, dekat arpau, hadu arpuway. Sepule hi mapi yakine, banu. Wat ye kijing Kristian ye ke bala ong sya khamat. Wepat u nong tha u pakerteng u CS Lewis u Carl S Lewis wong.
Ha kabaya day bat kakendon banyo jing pin im. La ban pin ken mau bangasya om tang ka jinget. Re kumjuru ka jing long khoi. Ane ka jing ko ngu ba salon sa. Ba kanlong kata kabayalam jing pin im. Bayalam se ka jing pin im ka bakadu. Ublay utrei hapi. Namar kata pi day bantre. Hidai bantrei lang bat u. Lam kumta un sange bantrei. Wang ne urustat thokot u C.S. Lewis. Ekonomen ko para katu kadai ka nongrim jong jing batai chapang ba ngim nyet tang ka jinget marway klem ikam ru labiang. Kadai ngalapini api ya kitu kit khot Bible. Sengap yang saya sisin nadu basdang sengap han nadu basdang hadu bakut pin nang ta sabut boleh ya kitu kit khot Bible but pin sa shem ke ai sisa bahaka Bible la thok to kene para ya sam ya kini ya kitu ki bahoi ki ba sa ong ya kum kini ki balong persyak ya ke bala thok haka Bible ya ka ba ngi bara khoi kum Kristan ngi de ben ngai ngi de ben sim ya kajing tho barok kawai om banjit ketok ane nang tangin batai dalade de namar kan ne katau ni day ban pule ya ka Bible with the mind of the church, the mind of the Catholic Church. Om day kano kapalang ni pule kat kum kajing mud jing sutu jong kapalang Catholic namar balai sa ong kumta namar nadu basdang hadu menta kajing hikai pateng halor kini ya kibala tho la batai mo ong be sisin u Jesu ulah hikai binia ya ki apostol ya ka jing hikai jungu ulah batai susu haki pakine kila batai pateng haki tu ya kiba kila aibor pateng ya kane ka office jong jilong apostol ki bishop haki lengdo pateng la pateng itu kon men ko para ngej berbor ya ke kepalang sisa om ke ba su batai start marway nga sim kat kum ke jing ai pateng ngam hikai ngam batai start dalade ngam don authority pangan batai start dalade rengala sim ngala yo pat nga ai happy nak takadau apologetic pateng ke komen ke para try play berku ya pi iwe pa iwe amen tak teng pa berku no men sem bakoi Amen.